Ladies and gentlemen, sweet dance, kapet-kapet in Ilocano. Para kagiti babbaruken babalasang apo. Suruten dagiti lalakay babakit. To be followed by the public. Nagitay amin nga babbaro apo, tumakder kayon. Ado pa iti babalasang. Kay sala amin ni Dan. Para iti publiko amin detoy. Nagitay tatang nanang dita. Tumakder kay meten apo. Kay met isala da nanangen. Ayun. Napintas pa dito yung music tayo, Lover's Moon. Nagitay agbuy-buya apo, nung sinut makabuya, sino nga dati makarelate kada kayo dito yung sala. Nung manumet kinay salsala yung idi babaro kayo, kada babbalasang kayo, no? Sino ti makarelate kada dito yung sunata apo. Sala nga sweet dance, kapet-kapet nga kunada. Ayan na ang mga tatang nanang. Ayan. Thank you so much for watching. If you like my videos, please subscribe and click the notification bell so that you will be updated on my next videos. Thank you so much. And please like and share. Maraming salamat po. Ayun. Sala para iti publiko. Sweet dance, kapet-kapet. Ayan. Wow. Makiam amu kay metin ababaro. Anat madaydayo nga nagan nyo kung ayon summit mo kwa. Thank you so much for watching. God bless us all. Have fun. Enjoy. Ayun. Please subscribe my YouTube channel. Like and share please. Thank you so much. Wow!